Rekobo Health Center ya Kanana Rumahamarwara gaine namba mpango y'abarwire mu district y'Esenjiro bitu kumara bwire buringwi rwarere rutine mizi ekirukuta amagara g'abarwire n'abajanjabi omukabi ko kwatozinde ndwara uri yawe domaranira uku abandi basa kugiye korora kugikiriza kugireta kuza kugenda nishingira ukumi kugikiriza kugireta aha nishingira itanu mwene tunebizo by'amizo n'indwara domara yageze kugira shiringi when twamusaba kwakona ukwezi bw'amizi nangwa na government ekatwesa bonuzo kuma zakahoho kuma kuyerura omwirwaro twatibya tanda kuko ntabya nk'abantu batarushana abo kunabisengaro agokoza kusimura muteta agokoza emyenda nabo preparing hano za kuparetinga tigari so running water teri umuteta so twa challenge kwago kugira ngo batasamo mu rwire no hano mu risking kufuna infections niwe n'abantu bamwetorwire abakaza bari kwija kuzarro mu irwarire bakozesa amizi gebiduba kandi mbereje yamarameza buri mujanjabi nabayine kutaha ibidomora mukaga umurwire watakashemeziwe umurwire rwije atine mujanjabi hamagaraje no gato mu mikono yo muhanje kandi ubwo twihahare mwene tukuratino cyashabo abo tutasemeza tutababasa twihahare bite binevira bibiri bityo nk'umucicwe ko muhakakora amamiza gabega genderire kuzo mu irwarire leta kitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited cyayanga ngo amashanyarazi gacho gatasindika amizi mu irwarire nko kumukuru wentebe yakatana rukushobora ahabwo buyayi bwenseji ubutakwetegereze ba jiro ko batucankarana amashanyarazi bagatwima twine amashanyarazi pandikire minister hamwe na director niyo ninza yo rizo kureba ngo abantu bitu batunga amashanyarazi amiziga batunga amizi irwaro ryitu ryatandika gukora abako isi yeta gukora ikimanyisa ngo umuntu yaba kubaha tubintu muhungiza rwe kuko hato warwe kuvuga kuba tumutwara mbarara ndurose n'wamanya